Sako ruhonge rwa Nyahururu wa njira ngugeithirie Kim ro undu umwe na mugure murerorera television ya Kameme yagio Nyahururu ni atwarirwo kuria county ya Laikipia yari ya gwitu Nyandarua. Tugithie na mbere na mohoro maitu. Igoti ria gutwithania macira ma wandikani guku bururi-ini riu ni rirugametie mbunge ya county ya Nairobi kwaririria mutaratara wa watho wa kuhagura gavana Mike Mbuvi Sonko uria watamanirio kiumia kihituku ni mutongoria wa aria anini thiini wa mbunge yo Michael Oganda. One thutha wa kwamukira thairi cia MCAs 86 magikindira mutaratara uyu. Mucirithania wa igoti riri Nzio Kamakao niwe ukinyanirie itua riri horiri kiriga kiagie mwerekero uria Nairobi egioya kugikinya ati Sonko ni ahagurwo ta gavana na ndari nginyagia munyinyi wake. Mora wa Gunya ari na ndeto eno. Hitukira cira uria wandikithitio ni gavana Mike Sonko kuhitukira wakiri wake Harrison Kenyajui. Mucirithania wa igoti ria gutwithania macira ma wandikani Nzio Kamakao ni athite mbunge ya kaunti ya Nairobi kurugamia ndereti yegie kuhagurwo kwa gavana Sonko. Nginya riria cira uria wandikithitio wigie mutaratara uyu ugathikiririo no twithanio. Ni itua rihumurite Sonko kuona kiumia giki niguo mbunge ya Nairobi iratanyitwo kwaririria mutaratara uyu wa kuhagurwo gwake. Kurumirira gutamanio kwa mutaratara uyu ni MCA wa Embakasi Michael Oganda no gikiro kirore ni MCAs 86. Mr. Speaker, sir. Githagathago giki riu kiriukitie ciuria nyingi ikonainie na utongoria wa kaunti ya Nairobi. Na muno makiria githagathago kiria kingirumirira mutaratara uyu ngihituka na Sonko ahagurwo ta gavana mudari na munini wake. Instability ikoretwo iko mucio witu wa Nairobi ti njega, niko igwete ngina andu mokite na meciria mange makauga ati ka Nairobi no heo special status ikaheo ithitwo metropolitan kana no iko na njiregi ira hihi ngituma kugie na stability. Kuringana na wakiri Charles Thiongo gicunji kia 182 gia gatiba ya bururi ni gitariirie wega mutaratara uria ungirumirira. Kungituika MCA aya ni makinyaniria kioneki gia kuhagura Sonko akiuga kuona gutire na munini wa gavana kaunti ya Nairobi. Speaker wa bunge no ogioya utongoria kwa ihinda ria thiku 60 mbere ya muingi wa Nairobi ucokete irebe-ini gucagura gavana mweru. What you are saying tugutora gwetania ati gukorwo na speaker kwa wathani kwa kahinda ka thiku 60 tucoke tuthie by election kana githurano kiria kinini. So ni kuga ati speaker ndai na hinya wa kuga ati no akorwo agikaira giti kiu ngina tamu yethire. So hiyo rotogo wagweta ingetikania nawe hihi hatoko kwina ciuria andu mangiuria ati kahinda gaka tutigitie hihi na less than 2 years kana thi wa miaka iri tucoke tuthie githurano gia 2022. Tondu makiuria atiriri kota ukorwo is it in the best interest ya bururi na ya this county government ya Nairobi gukorwo ati andu nimeguthie thurano. Keheri-ini Sonko athiite na mbere na mibango itiganite ya kuharagania mubango uyu wa kumuhagura bunge-ini ya county. Kuria muthenya wa ira aracemanirie na MCAs a bunge no matanyihire 90 mbere ya mucemanio ucio gucoka kuharaganio ni maabitha a borithi. Kuria nake aracokire gwikio ngono na kurekererio thutha-ini ucio nduri uthiite na mbere gukumithio ni atongoria matiganite. Why arrest him? Why harass him? This is just a question I'm asking. This country is different. This country is completely different from those others in our neighborhood, and we are making it better through this process. So let everybody enjoy their constitutional freedoms unimpeded. Ndugamano gatagati ga Sonko na ruhonge rwa NMS rungu rwa General Mohamed Badi ni umwe wa maundu maria monekete gucungiriria mathina maya ma Sonko. Kuria thitangitwo na kwa guteithiriria hari uthamia wa mahinya kuma kuri county nginya kuri ruhonge ruru rwa NMS. Agreement ino ya ku-establish NMS kana ya transfer some of the functions serious ya county government ya Nairobi gina gwithirikari nene yekiranirwo ni Nairobi county government as an entity. Tiati yekiranirwo ni governor Sonko eta mundu ekire agreement in his capacity as a governor na combined county government ya Nairobi. So tamu ya this deed of transfer yari ya kahinda kairi kana 24 months. Na togirora adu ya tanya gwikorwa ati kuran all through to the end of this particular term. Girifotera Kameme TV jitago maura wagunya. Ni Governor Sonko na akiugaga akiandika kana agisaina yakanyamwa hetwo tutioi na tutikire na wira ucio. Haya. Tugira mathako-ini muriro wa Kameme TV. Kirabu kia Mathare United riu ni monete muigithia wa kumatirithia thiini wa mathina mao na une thutha wa gwikiranira thairi na kambuni imwe ya waigithia guku bururi-ini. Iguana uyu wa ciringi milioni 20 o kimera kuma kuri kambuni ya 555bet uguthie gwa kahinda ka mwaka umwe.
Rugamiriri wa kirabu giki makoretwo na ihinda iritu kuriha athaki ao muno makiria mwaka uyu ni undu wa maruru ma homa ya COVID-19 makiuga riu ngirimiti ino ni gukorwo ikimateithĩrĩria gukinyukia ikinya riu ringi oro ũndũ ũmwe na athaki guthaka mari akenu thiini wa ligi nene ya Kenya Premier League ĩrĩa ĩrambĩrĩirie muthia wa kiumia. Of course, they'll be giving each other, watakuwa na gota the elbows as well. They can't shake hands. They can't, They can bump anything else, but not the